Yɛde nchiasonko every J Ghana TV ena ebro baby bia wo se wo Ghana se wo abrochima mu yɛde nchiasonko kra na ebro me wakɔ aba eba ye channel yi so de bia ye kan say J Ghana TV we stand for the truth. If I just say we new member and I say we new person ye slogan and say J Ghana na waje so say we stand for the truth. Mr. Sene de bia meka no we are family. And until say oka family ne ho a na wa bomodin ye the video bi ba na wa share my video na nkwa chiri mani pa nyina enti yenka share na leave comment message mo pi obetimi so I like amaye na leave comment na like so maye so won subscribe in so na so wo hwe videos kaka message bomodin na subscribe say be ya the video bi atuma won sabe ka subscribe ya na wa mia bell no bon say all beba mia no so umia bell na ye video bi ade betum bia automatically won sa ebeka video no ebi ene J Ghana TV entia yate ene say putuprum ye nya ntia say eye Bentil ye nyina yinim na oye Kumawu director or direct films Bentil ne ho asama san ba bio na say mu say ye beka ya Bentil kan sem bi ewo ni TV so ye akan TV or the obi besie or the nana Agradaa enho asem tena okeka bebre bia Bentil be so ne camera bia no na it seems say we can't state categorically say sanity but sane ye hu no say Bentil so ne camera bia na it looks as if say oboma Agradaa din Okomfo Patricia Esiedua Dr. Pat so boni din da bia na omoni din kwan paso na we ma na say nkofo ba J Ghana say be man reply bebre ye hu bi so unhwe bi ahwe ye videos ni mu be hu anasa ko e playlist on akọ J Ghana TV news a wo be hu video no e wo honom on be man reply bebre na we na Bentil de ho achopa ne nanenam empanifo bi so se omfampa maame Agradaa achew na entie farmer so se odikosi asante hene sumankwan hene ho ene empanifo bi bebre se omo empa maame Agradaa achew em so de koma Okomfo bi kra Okomfo show boy ene Okomfo bi se pa maame Agradaa achew na we na achopa ne guswa Bentil sa akoye interview biem ekokeka nsem one Okomfo Sakumba ekoye interview ekeka nsem na we mu no nsem na pie mu no na ano hye kakra yi na wi ase de miminim se ye adwuma ye se wo ye adwuma we na wan fa precautions wan take care wano bepa ama wakoka bibia ennim anase wakoka bibi na de wakakogina bibia enye se nkade wo begina me de meka nse ye nuanu ma ye nyina ye nsemhwofo na media se ye bibia we should take caution, we should be very cautious se be ya ye nkoka bibia ye nim anase ye ka bibia ye nim a ye be ma nipa ne hu se we na make no ye nim de ye ka we are not sure of it anase allege se be emfa asembia emfa mrew na se ne make no we mu no omuguso omo ye interview no Okomfo Sakumba ke kan sembia na ano ye hye na onim se nsem we no betimi de no agina ba bia enye se ogina betimi de na gina emra no na edidim ema police for ahwehwe abrante e friend say Bentil me no ka say Bentil akoka police for adwamu police for nsa aka no Bentil me no ka say owo police for kukum aban kukum na Okomfo Sakumba de odene ho akenwura police for guso a omo hwehwe no enti ba bia Okomfo Sakumba wo no police for hwehwe senya sa so wa behu no ma ne nte say police for hwehwe no enu nti ono so emra on report ne ho ansa na I too late na we na mpese ye tiefo ne ahwefo nyina ate say Bentil a ye new no Bentil or direct say Kumawu film and the Bentil police for ensa aka no enti me no ka say pictures no na etwago no video a omko ye interview omo ye no enu nie me no kwa akohwe wo hu nsem a Okomfo no kan ye enne amana ko gina emra no de okan ye ama ede ahokire aba omo so ye na ye nkwankwa video ni bi na ye emra sisi a fontie mo ko bi anhwe Agradaa wie ye odi bewu me na maka kire mo hwe Agradaa wu mo hwe Okomfo so bewu ye obabu asika ntumi twitwa anyo fontie mo ko bi anhwe Agradaa wie ye odi bewu me na maka kire mo hwe Agradaa wu mo hwe Okomfo so bewu ye obabu asika ntumi twitwa anyo fontie mo ko bi anhwe Agradaa wie ye odi bewu me na maka kire mo hwe Agradaa wu mo hwe Okomfo so bewu ye obabu asika ntumi twitwa anyo we ni asem a wokan ye o so what be me de tumi na asem na no ye hye asem no ano ye hye so he has a case to face Okomfo Sakumba de okan ano ye hye o ano ye hye until he has a case na we na J Ghana TV ye de bre ya hwefo ne ye tiefo se dem kan bomode na subscribe ma me sisi a subscribe na utsemen kanso a share video ma me baby bia wo bia share ma me sisi a
mede obi bia ase sɛ utie me